بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللقطة. Biz bugachayin Kitabul Laqit detkamiz. Aytganmiz, kitob Laqit bilan luqata ma'nosi jag'dan yaqin ele. Laqit deb insonga aytiladi deganmiz, luqata deb andan boshqa narsalarga aytiladi deganmiz. Masalan, aqcha yo'qolib qoladi, uy yo'qolib qoladi. Aytar o'sha siyaqti narsalar luqata deb bo'ladi aytganmiz. Luqata degan ibara an malin yujad da'ian la yu'rafu malikuhu. Luqata degan shu yo'qolib qolgan bir narsaga aytiladi deydi. Unda egasi kim ekani belgisiz bo'lib qoladi. Ko'chada aqcha topib olasiz. Yo boshqa bir yerda uyi echkisi sizning qorong'izga kirib ketgan bo'ladi. Aytar o'sha siyaqti ekan. Hükmü qanday esa luqatdan hükmü alып qo'ysangiz da bo'ladi, almay da qo'ysangiz bo'laveradi. Biroq qachon olishingiz millat bo'ladi sizga? Qachon siz almay qo'ysangiz o'sha narsa halak bo'lib ketishi mumkin-da. Olishda olishingiz kerak bo'ladi. Endi o'qinglar. Kitabul luqata. Kitabul luqata Al-luqatatu amanatun fi yadil multaqiti. Multaqit tavolganidan. O'sha ko'chada ketayotsangiz, aqcha topib oldingiz, o'sha aqcha siz olasiz, olgandan keyin sizning qo'lingizda yo'lib amonat bo'lib turadi o'sha aqcha. Iza ashhada al-multaqitu annahu ya'khudhuha liyahfazaha wa yuruddaha ala sahibiha. Burada İmam Abu Hanifa bilen İmam sahibi bilen İmam Abu Hanifa'nın ortasında imamlar ayırmaçılık var. El-İmam Abu Hanifa imamlar neyken? İki nemesi var eken. Birincisi eşhede. İşhad kılgan bolsa. İkincisi neyken? Lem yüşhede. İşhad kılgan yok. İşhad kılgan bolsa yaduhu yad ne olur eken? Amana olur eken ha? İşhad kılmagan bolsa yaduhu yad doman olur eken ha? İmam Abu Hanifa'da. Alemi sahibeyinde neyken? İşhad kıldı ve işhad kılgan yok bu ayırması yok. Ne olur eken? Yaduhu yad amana bol alıverir eken ha? İki uçurda atayım. Yaduhu yad amana bol turar eken. İşhad degen ne dese? İşhad degen ne de aytadi eken? Oşol akçаны tap algan adam oşol akça kimdiki dep aytadi eken. Kim akça jogotуп алдым дегенди көрсөңөр, мына мен алдым, акчасы менде, мага айтып койгула, менден келип алып кетсин деп айтат экен да. Ошону ишхад деп коет экен. Эми ошону айтат: "Иза ашхадал multaqit annahu ya'khudhuha liyahfazaha wa yaruddaha ala sahibiha." Men bunu сактап турайын, жоголуп кетпесин деп алып алдым. Эси келсе эсине кайтарам деп айткан болсо, yaduhu yad amana болот экен Имам Абу Ханифада. Fa in kana فإن كانت أقل من 10 دراهم عرفها أياما. Egerde tavılgan akça 10 dirhamdan az bolgan bolsa ne bolat dese, anda 3 gün tarif beret deydi. 3 gün tarif beret deydi. Yani bir neçe gün tarif beret deydi. Bir neçe gün tarif beret deydi. Tarif beret degen qanday dese,
aytadi ekan inni wajadtu nuqatatan. Men degan shunday aqcha topib oldim. La adri malikaha. Ve an iyesini men bilmeymen. Felyati malikaha. Oşol aqçanın iyesi kelsin dagı maga sifatlap bersin dagı kança aqça ele 1000 so'mlikdan qancha bolчу 500 so'mlikdan qancha bolчу şonun baryny aytсын dagı menden aqçasyny alıp ketsin dep bir neçe kun şundep aytadi eken da tarif beretken oşo. In kanat 10 fasa'idan egerde 10 dirham yol bolsa andan köp bolsaçı. Andan köp bolsaçı. Bu jerde ayyaman dep atat da. Egerde 10 dirhamdan az bolgan bolsa ayyaman dep atat. Bu jerde ayyamdan emesini aytdyr. Annaha gayr muqaddara bi mudda ma'luma depdir. Sahih. Negizi tuurası ne bolat deyt? Bir kunga baylanbayt deyt, ha? Balkim nege kaytat deyt? Oşol taap algan adamdын oyundun basımdуулугуна kaytat. Oy basımdуулук bolup ketdi, oşo boldu, taap alбай элек dep ойлосоңуз, анда эмне кыласыз? Oşol акчаны садака кылып таштайсыңыз, болду, кутуласыз ошол акчадан. Эгерде 10 dirham жол болсо, андан көп болгон болсо, arrafaha hawlan. Hawlan yani bir yıl ne kılat tarif berip жүрөт deyt, ha? Bir yıl tarif beret deyt. Fa in jaa sahibuha dafa'aha ilayhi. Egerde oşol wagtyň içinde ne iyesi kelgen bolsa, iyesine oşol akçany beret. Egerde kelbegen bolsa wa illa tasaddaqa biha sadaka kılıp taştayt deyt. Sadaka kılıp salyp degende bir kolunda jok fakirlarga emne kılat eken sadaka kılat. Egerde oşol taap algan adam özü fakir bolgan bolsa-çı, özü kolunda jok bolgan bolsa, anda özüne ne alıp alsa bolat eken sadaka niyetine. Fa in jaa sahibuha fa huwa bil khiyar. Oşol sadaka kılıp taştady bu. Iyesi taap algan jok. Hanım biröge sadaka kılıp taştagandan keyin anın iyesi kelipdir. Fa huwa bil khiyar, ihtiyar var. İnşa'a ambo sadaka. Oşol akçanın iyesinde ihtiyar var eken. Akçanın iyesi halasa sadaka kılıp taştagan bu. Oysa maqulem. Ben razımın deyt eken. Jol bolsa inşa'a dammanal multaqit. Jol bolsa sadaka kılgan oşol akçany taap algan adamı jok sen maňa tölep ber dep tölet bolsa bolat eken, ha? Wa yajuzul iltiqat fi'ş-şati wal baqari wal ba'iri. Oşol koy, uy, tö jogolup ketken bolsa, alarda dagı ne? Bagı halak bolup ketүү korkunучу bolgan bolsa, alарды da alıp koysa bolat eken, ha? Anın yaduhu yad amana bolup turaberat, ha? Bismillah. Fa in anfaqa al-multaqitu alayha. Birö masalan koy taap alıpdyr. Koy taap algandan keyin koydun kursagyny tögüş kerek bolsa, çöp beriş kerek da. Özünün mülkünün bir kursagyn tögüş bir çöplerdi beripdir da koyga. Bi gayri iznil hakim. Qazının ruhsatı jok ele. Özü ele şol berip koygan bolsa, fa huwa mutabarri'un. Anda al mutabarri' bolup al ne bolat eken? Yaxşılık kılgan bolup isbilet. Men degen özüm jemden 500 so'mluk jem berdim, kele 500 so'm dep aytylbayt eken, ha? Egerde qazının ruhsatı jok bergen bolsa. Wa in anfaqa bi amrihi yani bi amril hakim qazının ruhsatı menen bergen bolsa, kana zalika daynan ala sahibiha. Keyin anı iyesi koydu talap kılıp kelgende aytat da men 1000 so'mluk çöp berdim, oşol 1000 so'mny maga ber. Yani şu koydun iyesinin moýnunda qarız bolat eken oşo narsa, ha? Nege dese ankeni qazı nege bu jerde qazının ruhsatı boluş kerek dep atat. Ankeni qazıda şu jogolgon malda misal oşol koygo, uyga bolsun, wilayat bar da. Wilayat bar. Oşoňdan ne kılat bul? Oşol koydun iyesinin orunbasary syakty bolat dagı. Jem berip, kursagyn tögüş suw ber dep eme alyp aytdyrat eken da. Wa iza rafa'a zalika ila al-hakimi nazara fihi. Masalan siz köçede bir koy taap aldyňız. Koy taap aldyňız dagı ne kıldyňız? Qazyga alyp bardyňızlar öyle. Qazı, "Muna köçede mo koy taap aldym, bilbeýim kimniki eken." dep ne kılıp qazyga alyp bardyňız da mындай. Nazara fihi qazym da qarap göredi. Fa in kana lil bahimati manfa'a ajaraha wa anfaqa alayha min ujratiha. Qarap göredi egerde oşol taap algan masalan eme dep aylaýçy, aytaýçy. At dep aytaýçy, at. At taap alypsız. Atty qazyga alyp barypsız. Qazı qarap göredi dagı. Egerde at jeş kerek, içiş kerek, nafaka kılıç kerek atqa. Oşonu qarap görüp egerde tuura dep görgen bolsa, qazı ne kılat eken? Oşol atty ijaraga beret eken başga bir ijaraga berip, oşol ijarasyna düşken akçaga özüne jem alyp berip, eme alyp beret eken da. Wa in lam takun laha manfa'a wa khafa an tastaghriqa an-nafaqa qimataha ba'aha wa amarahu bi hifzi thamaniha. Egerde qarap görse
ижараға беріп тұрып аға тамақ ашып алып бер деп айта тұрған болса, анын нафақасы ошол аттын баасынан да кымбат болуп кеткен болсочу, маселен аттын баасы $1000 болгон болсо, анын нафакасы маселен уланып отуруп $1000 ашып $2000 болуп кетүү коркунучу болсо, маселен ошондой деп ойлосо казы, анда эмне кылат экен, ошол таап алган кишиге айтат экен, сен сат дейт экен, бул сат дагы онун акчасын кармап тур, сактап тур дейт экен. Акчасын кармап тур дейт экен, анан эси келгенде акчасын берип коесуң дейт экен. Ошол акча ошол кармап турган адамдын колунда эмне болот экен, аманат болот экен. Wa in kana al-aslah al-infaq 'alayha adina fi dhalika. Alemi wa ja'ala an-nafaqata daynan 'ala malika. Alemi карап көрүп туруп ошол таап алган кишиге айтат да, сен өзүң жаныңдан берип тур, өзүң жаныңдан суу берип тур, өзүң жаныңдан жем берип тур. Анан эси келгенде эсинен ошол акчаны алып аласың, эсинин мойнунда карыз болот десе, макул дейт, ошону кылат экен. فإن حضر مالكها فللملتقط أن يمنعه منها حتى يأخذ النفقة. Hem ошентип жемдерди берип жүргөн күнү эси ошол аттын эси келип тур дагы, аттын эси болом деп сыфаттарын айтып эме кылып айткандан кийин айтат экен, атты бербей туруп мен атка деген мындай 3000 сомдук мен жем бердим, суу бердим, ошол акчаны мага бересиң, анан атты аласың дегенге акысы бар экен. Анткени казынын уруксаты менен болот да ошонусу. Wa luqatatul hilli wal harami sawa'un. Эми луката дегенде ошол сиз таап алган неме хил жерде таап алдыңызбы, же Масжидил Харамда таап алдыңызбы? Анын өкүмү бирдей боло берет экен. Яны Масжидил Харамдан таап алганыңыз башкача өкүм болбойт экен да. Масжидил Харамдан таап алган болсоңуз деле, башка жерден таап алган болсоңуз деле, анын өкүмү ошол лукатанын өкүмүн ала берет экен. وإذا حضر رجل فادعى أن اللقطة له لم تدفع إليه حتى يقيم البينة. Hem birөө келди дагы, сен деген ат таап алган турбайсың, ооба таап алдым. Ошол ат деген меники деп доо кылган болсо, ошо доо кылган киши байина тургузуш керек. Байина тургузганга чейин деп эле берип таштап айтат. Балким ал жөн эле алып кетип атат мындай эле, бирөөнүн аты чыгарып. Эмне байина тургуз, далил тургузуш керек. فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه. Yani bayina алып келе алган жок, бирок аламатын айтты да. Кулагынын артын карасаң бир белгиси бар, ошо белгини мен койгом деп караса чын эле белги бар экен. Бирок байина тургузган жок, бирок аламатын айткан болсо, болуптур дейт да, берип коет экен ошону. Неге десе, анткени ал ошол эси ошол экенин мындай ачык эле болуп калды дейт да. Байина тургузбаса деле. ولا يجبر على ذلك في القضاء. Эми ошону атты тапшырарда, яни казыга барышың керек, казынын уруксаты менен тапшырышың керек деген сыяктуу ижбар кылынбайт экен. ولا يتصدق باللقطة على غني. Бай адамга эси табылбай калса садака кылат дедик го. Эми бай адамга садака кылынбайт дейт. وإن كان الملتقط غنيا لم يجوز له أن ينتفع بها. Эгерде таап алган киши бай болгон болсо, анда ал таап алган нерсесин өзүгө иштетсе болбойт деген. Wa in kana faqiran. Эгерде таап алган киши факир болсочу, fala ba'sa lahu an yunfiqaha. Yani эгерде факир болгон болсо, аны өзү иштетип койсо боло берет дейт да. Анткени ал факир да. ويجوز أن يتصدق بها إذا كان غنيا على أبيه وابنه وزوجته إذا كانوا فقراء. Эми таап алган киши өзү гани экен, бирок анын атасы, баласы, аялы факир болгон болсо, эмне кылат экен? Ошолорго берип койсо дагы болот экен. Мына мусулман тугандар, Кудай буйруса, биз мына китабul лукатаны дагы бүттүк. Китабul лукатаны дагы бүттүк. Кийинки сабакта улантып берели. Китабul хунса. Китабul хунса. Хунса деген бап. Хунса деген ким десе, кимде аялдын дагы мүчөсү бар, эркектин дагы мүчөсү бар. Эки мүчө тең бар адамды эмне кылат экен? Хунса деп атайт экен. Окуп кетели. إذا كان للمولود فرج وذكر فهو خنثى. Эгерде жаңы төрөлгөн баланы карасак,
ayaldın dağı müçesi var eken, erkektin dağı müçesi var eken. Al ne? Hunsa bolup eseptilet deydi. فإن كان يبول من الذكر فهو غلام وإن كان يبول من الفرج فهو أنثى. Egerde erkeklik müçesinden zahara kılgan bolsa al erkek bola bolat. Ayaldık müçesinden zahara kılgan bolsa al ne bolat eken? Kız bolat eken ha? فإن كان يبول منهما والبول يسبق من أحدهما نسب إلى الأسبق. Bu yerde dağı İmam Abu Hanifa menen sahibeyinde ihtilaf var. Biz ayttık, egerde erkeklik müçeden zara kılgan bolsa makul erkek, ayaldık müçeden zara kılgan bolsa ne? Anda al kız bolat dedik. Biroq eköөнün teң zara kılgan bolsa dese İmam Abu Hanifa ne kılat eken? Rajjaha bil asbaq. Kaysınısından birinci çıktı. Erkekten abıldı erkek. Ayaldık kız müçesinden çıktı. Anda bu kız eken. Sahibeyinde ne eken? Bil aksar. Kaysınısından köp çıktı deydi. Kaysınısından köp çıkan bolsa oşonusun biz ne kılabız deydi? Etber kalabız deydi. Kettik. Birinci İmam Abu Hanifa'nın sözüne gitti. Vel bavlu yesbiqu min ahadihima nusiba ila al-asbaq dedi. Kaysınısından birinci çıkan bolsa oşoğu etber kalabız deydi. Ve in kana fi as-sabq sawa'un fala ibrata bil kasrati 'inda Abi Hanife. Emi sabıqta eköөнün teң birde çıkan bolsa çese İmam Abu Hanifa kasrata ne kılbaydı eken? Etber kalbaydı eken İmam Abu Hanifa'da. وقال صاحبين aytib tunsabu ila aksarihima. Qaysı ekönün teң çıgat eken, biroq kaysısından köbürök çıktı. Biz oşonsunu etber kalabız deydik ene. Emi oşol erkektin alamatlarını aytып berет bizge hazır. Ve iza balaga'l khunsa ve kharajat lahu lihya. Sakal çıktı. Balagatga jeptir ve sakal çıkkan eken bu erkeklik alamat demek, bu erkek değil. Aw wasala ila nisa'i fa huwa rajul. Yol bolsa oşol ayallarga ve şahvat kılat eken da. Bu bardığı bunun ne erkeklik alamat bolat dagın. Erkeklik alamat bolat dagın bu ne bala erkek dep etip alınat eken. Bunun bardığı ne eken? Albatta bunun bardığı şol fıraçlarga qaytıp barat. Ve in zahara lahu sadyun ka sadyil mar'ati. Egerde ayaldın töşüne okşap töşü çıga başlaptır balagatga jetkende. Jol bolsa nazala lahu labanun fi sadyayhi. Jol bolsa töşünden süt çıgıptır. Jol bolsa ayız körüptür. Jol bolsa boyunda bolup kalıptır. Jol bolsa amkanal wusulu ilayhi min al-farj. Jol bolsa şol farjına koşulunga bir imkaniyat payda boldur ha. Bunun bardığı ayallardan sıfatlarından bulup da alamatlarından bulup da bu ayal dep etip barganlar eken ha. Kız dep etip barganlar eken. فإن لم يظهر فيه إحدى هذه العلامات فهو خنثى مشكل. Egerde yogorda bir neçe alamatlar da ayttık anan oşol alamatlardan bardığında bizge ne kılat? Bar bir vraçka qaytabız biz, vraçlar aytamiz. Vraçlardan dagı işenişli vraçlardan dagı söz etip almadı. Emi oşolun bardığı jok eken, oşo alamatlardan hiç bir alamat tabılbaptır. Anda bu khunsa mushkil bolat deydi. Khunsa mushkil bolat deydi. Khunsa mushkil bolat deydi. Khunsa mushkil degan söz yani erkeklik dağı, ayallık dağı alamatlardı özünün içinde kamtı olganda bu. Ha? Bilinmeye kalganda. Ve iza waqafa khalfal imami qama bayna saffir rijali ven nisa'i. Emi oşol khunsa mushkil. Bunun erkek ekendigi bilinbeyt, ayal ekendigi bilinbeyt. Bu namaz okuganda kanday kılat dese, erkekler turat, erkekler menen dagı bir katarda turbayt. Andan keyin erkeklerden keyin ayallar turat da, ayallar menen dagı bul turbayt. Ne kılat eken? Erkekler menen ayalların ortasında özünçe bir sapa turat eken ha. Ankeni erkek desen erkek emes, ayal sen ayal emes. Ha? Hukm bere albayız. Erkek dagı bolup kalışı mümkün, ayal da bolup kalışı mümkün da, şu sebepten
Erkek bolup kalганча ayol durmay turgan bolбойт, ayol bolup kalганча erkek durmay turgan bolбойт. Ошол себептен жаңылыктан ортодо сафта турат экен өзүнчө. فإن مات أبوه وخلف ابنا وخنثى فالمال بينهما عند أبي حنيفة رضي الله عنه فلا على 3 أسهم، للابن سهمان وللخنثى سهم، وهو أنثى عنده في الميراث إلا أن يثبت غير ذلك فيتبع عليه. İmam Abu Hanifa'nın oyu boyunca egerde bir adam özünün артында bir oğlunu kaldırıp andan keyin bir hunsani kaldırıp muras meselesi kanday bolot деп атат да. Dese İmam Abu Hanifa aytat, humsalar muras meselesinde humsa dep etibар kılınat deyт İmam Abu Hanifa. Kız dep etibар kılınat dagın. وَلِلرِّجَالِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ деп келет го. Muras meselesinde erkekler ayollara karaganda 2 есе көп болот да. Эми 3 бөлүккө бөлөбүз дагы, анын 2сini эркекке беребиз, 1-өсүнү хунсага беребиз деп İmam Abu Hanifa. Анткени хунсалар мурас маселесинде унса, яны кыз деп этибар алынат экен İmam Abu Hanifa'da. Бирок бир гана учурда эмне, эгерде далил тургузган болсо, эгерде бекемдер бул кыз эмес эркек экендигине бир далил тургузган болсо, анда биз ошого карап мамиле кылабыз деп да. Sahibeyn aytты ve kâle lil hunsa nisfu mirâsiz zekâ dedi. Ve nisfu mirâsil unsa ve huve kavlu Şa'bi radıyallahu anhu. İmam Şa'bi aytıptır hunsaga. Sahibeyn İmam Şa'bi'nin kavlunu altıptır da. Erkek kança muras alsa erkekin yarım murasını hunsaga veririz. Kız kança muras alsa kızın yarım murasını hunsaga veririz. Dep aytıptır ha. Hemen ekönün teң жарым-жарымдан эмне кылабыз? Хунсага бөлүп беребиз деп Имам Шаби айтты. Сахибейн ошо кабылды алыптыр. واختلف أبو يوسف ومحمد رضي الله عنهما في قياس قول الشعبي. الله أكبر الله أكبر. Ebi İmam Abu Hanif, Abu Yusuf menен İmam Muhammed ekөө İmam Şabi'nin sözünü kanday düşündü. Ekөө teң ihtilaf boldu bu meselede. Ekөө eki başka düşündü. فقال أبو يوسف رضي الله عنه المال بينهما على 7 أسهم. İmam Abu Yusuf aytты, kim kalıp atat bu yakta? İbn kalıp atat. Anam bu yakta Hunsa kalıp atat. Ekövde biz ne kılabız, neni berебиз atat? Jetini ekövge bölüp berебиз deyt. 4'tü balaga berебиz, 3'tü Hunsaga berебиz atat. İmam Abu Yusuf aytıp atat. للابن 4 وللخنثى 3 deyt. وقال محمد رضي الله عنه aytты, المال بينهما على 12 سهما dedi. 12'ye bölüyoruz yani. Bunun hem özünçe bir bölüktürü var bununça. İbn 12 dedi. İmam Muhammed 12'ye bölüyoruz dedi. Bunu Muras'ta Muras milini septep çıkıp ayçı kelip bunlarına. İbn'ge kança bölüyoruz dedi şunda? İbn 7 bölüyoruz dedi. Kalan 5 ölçüsünü kim görüyoruz dedi? Hunsaga berip koyuyoruz dedi. Bak şimdi. Esepteyiz deyt. Mına ушундай экен урматтуу мусулман туугандар, ушул жердер мына Кудай буйрса хунсаны дагы бүттү. Андан кийин al-mafqud деген келет экен. Mafqud деген келе барат экен. Mafqudду дагы окуп кое берели. Iza gaba. Mafqud деген эмне? Ага чейин. Mafqud деген эмне? Bismillah. Mafqud деген ол жоголуп калган адамды айтат. Бирөө жоголуп калыптыр. Бирок анын такыр кабары жок экен. Ал тирүү же өлүк кабар.
Oşol adam mafkut dep atayt. İza gâber raculu felem yu'raf lehu mawdi'un. Hayaktayken bilinmeýär, jogolup ketdi. Ve lem yu'lem ennehu hayyun ew meyyitun. Al tirübüce tirümes aldağı belgisiz eken. نصب القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه ويستوفي حقوقه. Bir adamdı ne kılatken dayındaydı eken kazı. Ha? Dayındaydı eken anın akçasını saktaydı eken. Anan oşol janağı anın kanday akılları var mesela oşolordu ne kılat eken ötöp durat eken la. Ojokdurlar. Ve yunfiqu ala zawjatihi ve awladihi min mali. Oşol adamın akçasından ne kılat eken ayallarına, oşol jogoluk kişinin ayalına, bala çakalarına ne nafaka kılıp durat eken ha. ولا يفرق بينه وبين امرأته. Deglatken negizi jok bolup ketdi dep ele ortasında ajratып taştabayt eköөнü. Ajratып taştabayt. Antkeni nikah bul yaqin. Yaqinan nikesi bar eköөнün ortasında. Birok al barby jokpu? Tirübü tiremespi? Al şak da. Bittale mujarrat yani jok bolup ketdi dep ele anmen biz nikeni ne kılıp etkemiz Hanafi mazhabında eköөнün ortasına ajratып taştabayt ekenmiz. وَلَمْ يُقْسَمْ مَالُهُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ. Muraskorlarının da arasında ne kılıp jogolup ketdiğimi dep muraskorların arasında akçasındağı tarap taşlamış belki maltiri. Ha? فَإِذَا تَمَّ لَهُ 120 سَنَةً مِنْ يَوْمِ وُلِدَ حُكِمَ بِمَوْتِهِ وَاعْتَدَّتْ امْرَأَتُهُ. Emi oşol janağı jogolgon günden başlap 120 jyl ötkenden keyin 120 jyl ötkenden keyin ne kılat eken? Al öldü dep höküm beriledi eken dagı ayalı iddia kütüt eken ha. Hem ol jerde 120 jyl degende bir mautil akran anın yani tengtuştары уже ölgönde bul da öldü degen höküm oşunda berilet deyip da. وقسم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت. Hem oşol höküm çıkardı o kazı höküm çıkardı. Al öldü dep kazı höküm çıkargandan keyin muraskorlar kança bar ele kimdir bar ele mına oşolarga ne kılat akçalary muras katary bölünüştirip beriledi eken. O men mata minhum yani minel warasa muraskorlardan biri ölerin aga çeyin bilip falan bolsa qabla zalika lam yaris minhu muras almayt eken. Ve la yarisul mafqudu min ahadin mata fi hali taqdihi. Hem oşol mafqud jogolgon uçurda kebir ne jakındary ne kılıpdyr? Masalan, baykesi atası bireler ötkürken bolsa alardan ne kılıp eken muras almayt eken ha. Muras almayt degende anın nasyby mawkuf bolup durat. Anın nasyby mawkuf bolup durat. Mawkuf bolup durat dagı keyin anı höküm ne kılat? Kazı höküm çıkargandan keyin halas o mata dep höküm çıkargandan keyin ne kılat eken? Oşol akçası murasdan alış kerek. Bunun ülüşü var da oşol ülüşü muraskorlarına bölüştürüp beriledi eken ha. Negizile bizden İmam Abu Hanife'nin mazhablarında yok. Bu meselede alımlar açat. İmam Malik'tin mazhabında mazhabının ne? Fatva bellet deydi. 4 yıl deydi. 4 yıl ötkenden keyin ne kılat eken? Ne oldu? Ayaldı. Ajraştırat ayaldı. Başka bir turşa çıksa olur. Akçaları bölüştürüyor deydi. 4 yılga nasıl beriledi eken? Müslüman bir toplum. Buna şundan biz mafquddu dağı büttü. Elhamdülillah. Sallallahu teala ala hayri halqihi Muhammedin ve ala alihi adede kemalillahi ve kema yeliku bi kemalihi. Elhamdülillah Rabbil alemin.